Mendagasi ngayo arpondreutligi cases nagini arpondreutligi cases is Casales ngayo Katsau kidei gi others West Casales de Iway is Gente Hills de South others Riboy District Iway Armed Force West Garo Hills District Sun Iway di BSF South kidei ki others Southwest Garo Hills Kilong Tang Iway Kibayo Yaka positive case mendangsni. Tiki total positive cases support state Meghalaya. Kibar don haduk banta kilong Sihajar Sispa Kedai Punriu. East Khasi Hills kilong Praspa San Rusau. West Khasi Hills District kilong Sauhusan. Southwest Khasi Hills kilong Nil. Riboy District kilong San Husan. West Gente Hill District R. East Gente Hill District Khatpra. West Garo Hills District Shispa Khatnriu. Southwest Garo Hills Lai. South Garo Hills Khatsau. East Garo Hills Prapo. But North Garo Hills Kelong Kendai. Tikibala recover hadu mendagasngi. Kilong Sihajar Shispa Andriu Puar. But kibala klatno kilong Spongun. Na kini ki arpondreu ligi case pipan. Boh bari benda kasih. Eska sehil kharway gidi ki high risk. R gidi ki retinis. Lai gidi ki ILI case. Boh. Nanta West Khasi Hills gidi way high risk. East Gente Hills South gidi ki retinis. Riboy District Iway gidi ki Armed Force. Southwest Garo Hills Iway di Rituni. West Garo Hills di Sun. South di Rituni but Iway di ki nai BSF. Kini ki returnees kiba wan pai kiba boni ki dei ki resident yongka jela Meghalaya chungi ten rei katu kan ngut ki don kini ki high skilled laborers su tangba ki don khendiat ngut kambon tengam don ga detail mata ten rei kiba boni ki dei ki resident yongka jela Meghalaya hakabi dei bat kini ki high skilled laborers mo kiba wan na kibar na bar jong jela kim pat don iweri case banong madon ka positive case ka jinge kren jungi mena ka review meeting kalong hakabi dei katu ka issue ka bangi kwa ban accommodate lane ban ai ke jaka kerpang ya kini kinong de madan kham tam kitu kinong di madan ki badi hapo polis bajar nang ta hamot pran bat kum ta ter te nakaliang jongka urban affairs department kala ai ka detail presentation mene hapo ka review meeting bat ru kila identify ya ki kato kanitli ki jaka ki bakentup ya ka polo parking lot kumta nakaliang jongka sorkar kala pediang ya kani ka proposal kabawan na po ka urban affairs department baru ngila IT yaki details baru hapo i deputy commissioner ba inle ya kabadon kam rengkat bat ka municipal board Shillong baru kumju bat i director jong ka urban affairs kata kadai ka rai ka bengisim ha kani ka review meeting few places ya ke detail pin saya yu ta mangala ong piba including ya ka polo parking lot mal piki don kenyat jaga imat ya maybe not less than 5-6 places te ya ke detail bor khoi ko mopi EDC insa notify but gumju insa accordingly insa pentip syakini ki concern hawkers kenang ba kinyo man sedang ya ka jingde madan ke jongki ya kene borokoi ki detail borokoi ko mopi ngi IT hapo ka district administration bagin walk out ya kata ngatrai ngimla banya tu lupa kai ke banwan ni pechwa hadu begin cross the bridge nai begin ya ong lupa menta kata tak bomal along ni bu lupa yu khla khamat pe lilong mo ten rei ngange skemi baki ru kin skutu kita ki area ki ba nakaliang ga district administration nakaliang ka urban affairs hadin ba kala identify kan dei hiru ki jaka ki bang kumo opi ki babiang
Mendai ban ong ba lejbu ya ki seklau jebtab ki jaka ki ban biang ni tengah kermen skem bakiru kin cooperate hoi namar pi bon sen hak bedang sedang kayu pi ong hang nu ru la pi dong ong mer kana hapdeng soru teng kadang bampor bon sen ni kayu kayat katu kat ni por pila ban ong no pin nempat la ban di bon ten rei kat banang ki paj ba kenang tip kat banang yat kasngi kapor nga ong pi hang nu pi bu kamot kin poi kinong de kinong tit haka ba kin lech banya tit banya you number ba an kil atip balade notify ye kitu iri anga kermen skem ba kitu kinong tit ru kin lech mare sekata ka jaka ban lech tit na kamenta kijing don kam go jongki ka detail kat nu ngampat don menta ila ya tu na kalian i DC ke record ka don na kalian ka vending committees ka don ka we na po ka komo pi kawe na municipal bat kawe pada na po urban te kini ki don imat ko malais pa tam bro ar kini ki committees te ki don imat ko ma around lais pa tam bat ke jing play ya kini ki worshiping place ya kane ngindang ya khot biang ban ya kren bat katu ka senjuk jongki nongelam niam ki ba pero ngin sa khot ban song lang bat ki ka ka bangin ya chikmat amar ko mo pi ka to ka lasru na kaliang jongi ngila long ready ban play ten rei ultimately na kaliang jongi ki ong ba ngimpat long ready te ngin sakhot biang ki bangin ya kren te ka bangin yo sngo na ki ya kata na kaliang jongi ngin burom bat ngin le ka dot kam kalong kom ni ka bidai bet interested moment ko mo pi mdei ba pek ngim dei bestu ba bakla bangin ong bangi close down totally ka total closure down kamdon nrei ka banga ong ye pi ka bangi na keleng sarkar ka ka bangi le kalong bet ngiri kulit namar balayu bangi yo i baka spike jong ka ni kijing pang kanang kiyo haga jela jongi khamtam ang ni ha east khasils but ang tai ha west garu hills tinakara daw kolong ka regulation has to be in place la dingim le kumta kamlong tingimut ban ong bangilong against ya ka directive na ka Ministry of Home Affairs nrenga ong pi nakaliang joko state comment we are also responsible ban pentikina bagi pajba nong sok snong joko jela jongi kilong safe but ru ka jing sapriang jong uniu kenyang jingpang nginla kat bala ban control ni ban cut down ba unnum sapriang keleng joko jela ka jongi nak ka daw ka regulation nakaliang joko jela kan ya chakman batru yakatu komo pi ke protokol skibela deble ba menta lada pi ong makna bangi bo ye kini regulation so kamut pat ban ong mengikam ye ki kali marbam ki mardi ye kitu ki kali ki bakit ki ba iu ye ki essential commodities hadu kitu ki nong wan kit nang taban dejur ban wan tet jur kitu ngi sya be te komo pi kamdon ban ong ka total closure ka bangi ngim sya tudot ye no banru tenrei nga ong ye pi kat kum ke jing don kam ke relaxation ka don tenrei ha ke ju kapon ngiri kulit khnang ba kan long save ban yada ya ke jing sapriang jong ne kunyang jing pang hapo ke jela ka jongi pin persya mkanang ngim la le ka case ka don high court supreme court but ka supreme court ka claim stay ya ka exam te ba kam stay nga claim don kam chu ban ye kren we have to go ahead Hot, men met gamba phong sausan. Kali alami taiwe kishan iba napo lihat laban. Di kidan di basa hajan gitu containment zone area jong ditki. Badan ki positif hang tu. Dapur bikili ra han nasrat ki ong hana ba istam penhiar dekat ben depoi hospital ila khlan. Tiki shim ya kan ka sampel it test positif ya ka covid. Katu ngin chem ka decision halor katu indai hi bakhat we edition rang 100%